Gereto mulekera mangana lengeto webya mono bosaria ebikorera bikokolekana ana sensemo ya keroka kati ya minyikuru wa sensemo jubono ni gobeso kire na konyara kugikerie o saria babere bokolekana sensemo yo ase bono baganije nsemo yo bolende kumekege tambo kero kya wango na gotingyo bolende ana chinsemo cyo bunchiria imeye nsemo ya keroka ase korekia bwango igani o yakorekana obutko bwokera rero awasa abantu batamanyiri baba gusagana egetaseni kya mafuta kya Rubis ase para ya keroka sotik igento bono abamenyi bechinseme cyo babere bakwe murunganiria nakugania oborendi obutingu kobekwa gekogeranigo bamenyerete obwoba omurikito Mildred Momanyi na kirane nseme no gutolganira boti rokubwatia Nasani Bashir omukonyi bw'omonene bw'abanyanyimbo Masaba North okoyenekia egekore ase bibago bigotebekana byeboranithi ni chibunduki byasaganete ese room ase getaseni kya mabuta Arubis ase nsemo ya metamayo keroka na koiba angechi shilingi chiribu isano na iwere. Ningependa kuangazia kidogo kuhusu kisa chenye kilitendeka jana usiku mahali inaitwa Rubis petrol station hapa Keroka. Ofisa wetu waliweza kupata simu kutoka kwa manager anayeitwa Isaac Clinton ya kwamba wafanyikazi wake wamevamiwa kwa hiyo petrol station. Ilikuwa mida ya saa 9 usiku. Nigo ebibage byo bigotebekana gukora obusagani obwo chinsa isano na ibiri chabutko ase basibete abarendi begetu ekyo chingoli nabo igokubatigera chingoma inge. Ofisa wetu waliweza kufika pale na wakabainisha, walipofika waliweza kupata askari watatu wale wanalinda pale mabawabu walikuwa wamefungwa, na wakasema ya kwamba watu waliweza kuvunja mali ambapo inaaminika ya kwamba ni safe yao, ambapo pesa ambayo dhamana yake ama kiasi chake mpaka sahihi bado hatukuweza kubainisha. Uyo igano yomo bwabakoli emiremo ase getu ekyo okorera engane yo ase bonere ntunde ya kabere obusagani gokorekana ase getaseni ekyo kya mabuta ya petrol. Naga mbago neto bisigabu bakaye bakabuna CCTV konyara batire CCTV ko rusiko bakasabe bakaye bakabuna CCTV bakaire chibesi cyarenge obisi iyo obisi abantu basikare bakeroka bagacha ko investing cyaba bagacha nariye ko biyagwe ka byabasikare na na story kikoresa lakini abantu ambairete awaje investing botuko babwate bakaire ko bintu bakaenda nero bakabwire bakaira ne biburi bakonyara baguni tunda yakabire ntundere amagana ne ntubirwa one ne ntunda yakabire. Abanyanyimbo nigo bachakire ubutuki bwaime elio komanya abali abaikiranetie ekebekyo. Tuanze uchunguzi ndio ili tuweze kujua ni pesa kiasi gani iliibiwa, kwa sababu watu waliweza kuharibu ile kamera ya CCTV, so ikawa hata kuwajua ni watu aina gani ama kulingana na watu walikuwa wanasema walikuwa ni watu kama 10 hivi, sababu pia walikuwa na wasiwasi kidogo kulingana na vile walikuwa wametingizwa na hao wajambazi, lakini walisema walikuwa ni kama watu 10 hivi, ambapo wawili baina yao walishuku walikuwa na kitu, isipokuwa kilikuwa giza kidogo, waliona ni kama bunduki, lakini hao wangeweza kueleza ni bunduki aina gani, ndio walisema ilikuwa inakaa kama bunduki. Ripoti ya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi.